too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great kankamukashos ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. Name is Human One. Keep watching. For Mema Obibia Akwaba Shonko Ede Eba Too Much GHS. So Ekeskapa any medina everything for Mesanso any more Edi Eye Eshia Ebio said Mekaya Eno Dada no say yes Sanso Ewa another issues ne Dawson ewo mayi emu sanse Ghana na ye wono ade ache na wanti asem foforo de anache se wo no wo nkwa enche danye de eni wonsem anase wawu because obi a wawu no onim de ekoso ewo mamu na obi a wote ase ede den ade ekọ wonte ye krampo a wahunu bi wunhunu bi so a wate ebi ewo radio eso efri wona fofo adofo no mahunu de ekoso ewo mayi em na ekwa yese se de yese wo okano eye eni bre eso enti dom kuma wo mahyebeje fi anase NDC amanyoko no se wo mani abre se krodom a chese de wo mo beye bia se de beye a isi aba wo bobo ye ne wonkro ne ba no wo mo benya eye atentine ne ede wo mo eye na nanu ada ye wonabo for Asin Central ye papa ye wonabo Kennedy akompreko Agyapong wokotena na tu afidie kese iso edin simbi bebetu eja SM former national security coordinator ede ema ye National Democratic Congress meche NDC amanyoko ye papa Larry Bevlo Latte wone na pamfo na se NDC fo no message na yese wo mbema eye kudita esi eye wo Ghana emu ama basabasa ye akoso menteme wanse akoso ama chese edi wo ye ne kase aba eye wo mayi emu na eye wonabo Kennedy Japan de ensem no etu edwana eno anso ha wo sande kire Ghana fo ese owo audio record na kire se yem papa yi na wo ka eye saa asem no allegations a wo de etu edwa eno no se wo ye proof anase evidence a kire se yem papa gbablo na wo ka eye saa ensem na wo pache se wo bema Ghana ha de ebeda ne abutu asumdwe de ebi enkoso no na audio no de enche wode beba ababa beto eye abonten ama Ghana fo nyina ehunu eye ebi ehunu epobone a wo mo ebo nanso so eye MPP amanyoko no entina ho enye hwehan emma saa enioma no ensi eye de biara eda na wode ne nsem no etu edwa ewie ye no sesi amene wo ekasai ede ye papa Larry Bevlo Latte enso akọ eye ni page so ede anoye akotu eye edwa na wonabo Kennedy nsem no say no de etu edwa wo say Bevlo Latte, I urge you to desist from any action that undermines the peace of the country. I have leaked audio recording of you who have alleged plan to disturb the peace of the country, but MPP party will not stand by and watch the NDC plug the country into a state of chaos. Try anything funny in this country and let's see who will join his ancestors first. We anyone about Kennedy Agyapong na sema wodi etu edwane no na ama yem papa nso ababonte ababe reply ne say NDC for anyone no omo embo poboni bia emfa Ghana ya sundue ho womo nya omadwen so mbema basabasa ye bia na kudita said de wonabo Kennedy eka no enya sa ena etie na wono nso so ne nsem no say no di tu ejosi mischief. For the avoidance of any doubt, I have not posted any video clips. That naughty voice clip hanging around someone singing and threatening isn't me. That is not me. It is not my style. It is not my position or choice of words. In any case, I sing better than that. My commitment is to help ensure that the elections are not stolen by any of the contending parties, which has better and honorable forms of expression by the law. Equity and credibility in Senior West, Techima South, Seshuyoso, SC, Kado, Ketan, etc. In my mind, we have come such a long way not to let ourselves be intimidated or petrified by any threat. A citizen
and not a spectator. We ene nsema wodi etu edwa wo chema audio Honorable Ekano enye wonwa se obi etunyuma wodi awurusie se han omo ebe se eye wo meyi atundwen enye onwa na ntimi nye wonwa eda biara eda na nsem ode abetu edwa ne nyoma ekoso adodo na nso NDC di na yebo edetai eye ekira na se yebehu nipa no ye NDC party member no eno amachese Ghana fodwen ho a wo mo ente eye ase na ebusuafo hunim se benu aso a emia eno nti matunsa ede afre Yankasa Papa Prophet Bernard Esiamawa, the Holy Ghost and Fire Prayer Ministry. Nyetiem oja wo beje so jani bedi wenim ebedi we chase say ye chire ye jatabru watches wono de wono eja edi nanim edi eye na chie wo hanom se wono so de na dwentre efa nyoma ekokoso etwa ye hu ahia yi wono so ede ye nim de nyame ede adom no wode ebewa ba betwetwemu ede amaye nti kan hu ani mbora ensem na se de nkomo no ebe konom wo adwentwe bi nsembusa bi a watimi ede atu eye eja nyamdi fo me mo akwaba so ba preska bibi aboko de nyame adaroma ye ho den pa so ma me nkwada no bia ho ye nyame adomo bibia la ye ho den ye de Christase Ori for ye ensem a Honorable Kennedy e de abatu edwa achas allegations awode eto yem papa Larry Gbevlo Lathe so ama enede wono so ababonten ababeyi eye no ho anu ye ni Honorable Kennedy se wono de se wo beba ba beka bibia wa ye hwehwemu wa hunu ye de akoso anutu no beba betu eye sa anamon no na oponse wa ba beka we nyina wa abonten na ye papa nso so ababedi nai de na betimi aka fa nsem yi ho hwan na hu ni se wo ka no kra na hwan na wo twa ntro me da wa no se oba posika ma menchia too much GH mati fu na achirichiri ne benche me de minimi se politician bi am ka no kre okay me ye me minimi se politician bia no man Ghana politician bia an ka no kre despite na nimu awayi eni ehunu wo mo nka no kre etimi na me di fu abeti me nto aba okay what you say but Bible su onipa tim na komam edo na ade ba ko a eye Awurade chiwade awosam panimfo ni hu ni se Bible se odansi kurumufu a ohu atorosem obi a asam ne me kai ni wogina so pinpoint se asam waka okay kan Proverbs chapter 6 verse number that's 16 to 18 Bible se ade nsia na Awurade tan ani ade nso na ere kra achiwade eni a etranton atoro techrema odansi kurumufu a ohu atorosem eni de osani nuanom ntam takra ogem ye papa kene Agyapong se ye papa gbeguro la taka o se ben kan anyway de anya mene di wodwa no onani ba bi ote ena ade ba ko Awurade chiri ayo obi a on kan sam ye forso ya sama to so ena me di bi anya position bi e wonti no ya kikari yanim once na ade ne but me kan say 2020 they brought say encounter kwansi Ghana okay enya ye papa kere ni gbafula atekura ye fo mienu nto nchen okay the plot and the wo plot to send can to fancy what's na de chem wo pa enough blood sen ke be hwie gu Ghana tiri so ena enkofo bi a omo ye vital ehun sa source eso ano but still na omo pe mo ja hwie gu ejo mo pe ni pa owo di bie no wo tumi a o matimi di sa rebellion afano so na wo ma gina no ma bo man Ghana ejo mu bie no both MPP and the so mu tie ya wo mu nye very careful o man Ghana say ye nyawo dia o say ye de kokromoti ato aba bayiwa na no nkire say brabe sakasaka enu bo kire enwoma wo stand for what you say obenti asumes enu kire enwoma wo stand for e de kokromoti koto aba no uba efi be wo fufu mayen ebi mu be ka koko nyina what you say ebi minister bi obeti gatem ma fichire bi ready di na mesere won se na de chem mu pe kokromoti power de mu ye bia mu ye no kre that's ya to oba no man Ghana ayi de ye panwa ade chem mu opposition mu se mo mpene for what reason tia ana ye hu se
ye nuanom ene no mkwa akoko what you say ye nuanom say yi MPP ni NDC firi wa ye nipa okay minti bi nkwoto sika mfa nkotwa mi nua o empare me kura minti bi nkwotutu emfa nkobo mi nua empare me eti sabi manuma we na politicians ye kwa ye ba ni ye guru nyama ni ye free hood lamps ni ye free asoka boys ni sa wow sa boys yi and then me TV me to us what is going on what is actually going on the grounds of MPP on the grounds of NDC sabi mahama oti ono oye peaceful man ana akufo do so a peaceful man and we mu nyina free mfa me be ka so mu nyina gina atrufo adifo no so samum we nyina ekosu nyina sika we nyina ekosu nyina egina atrufo adifo no so because so ma giatum wo mebu so mo se yampene so anama yampene so so na so nkom se NDC beba power and MPP aba power etu di for say san kom wo ye hwan okay wo your true for number 1 what's na dey chen dey nyame kan en waka okay etu se starting to kwa when the medical kan what's na dey they are out of confusion and ye papa mo ye politician mo ma adwum na okakra and na nya odia o china be ye odia what you say ana mother Ghana muche bibire hwigu asase no so okay me 2020 me nyakwa na Yesu aba samum adenti nukuro 2020 me nya na Yesu aba ase wadwuma kura wenye wie nti e na apresa wombra ya twa ka bebere na marade agi asenso de akire se ye ko soro himem nti oba wo ye okay me nya no aba ti akwa me nya kwa no aba but enuma caution enye empani foni nyinala once na denche no kure kanka se ni o empanimfo no empanimfo no enti se musika na ekristo soma ya to aba enipa mienu na edwane ene ba akwa wini encha de na de wa wini no se mentwema de wa lusu no what you say se ye ba sisu anke esewoma enti ase na matu de nkotwe de atwe e bi ni altar confusion wo be so mo ko man ganeti ena me di ekristo fo ya ho bebiri and so because politician do na ekwa asori e say o ma we de Kristo soma ya mo se me boa do na akwa asori nti nka we dia usin ka we ja dia menya nka do me se ga me de Kristo soma yu ena na me te ya papa mahama ne sofo etu o man nefo wo mo nyina akwa asori da mu enti so akwa asori ya e de na kire so man ga na Kristo soma okay e na Kristo fo ne jai do mo yi nyina kwa politics wo me jai do mo yi nyina e kwa politics enti se me alpha nas omega na bia wo ye politics e bia ma sa parties both MPP and NDC na we na ba mani so be campaign ama mi awrade a me pene so enu chi de ka se Yehowa o nyame numpunfo o jealous God what just o jealous enti sa wona fa me so se Ghana nye Christian country ye ya bosomai 100% abosomai o politician no ba be campaign no o be campaign we wura so de wa be police ka ya so fo jisa ho ma me nyina altar so nyame altar so gina so campaign asofo bi abu bebre abu bodamu bebre jimi me ka mo so mo bebre jimi papa nto boase e dia to boase we de ye besere wa da bi o we to boase bi bebre jimi yo mi ntie no nse bebre jimi esi de na nyame altar the altar ye campaign ma nyame wo so we jama politician aba be campaign wo so onu oba na tro no deba he is an altar of confusion jade ntina ye jama politicians every asori them e campaign wa asori them what was that adentin ye jai e mo ye campaign wa asori them enti we nyina free sie ekie mtum sie Kristo so man na politicians ye Kristo fu a basa ye ko so free yes Ghana Kristo so ye 70% Muslims 20 and other traditional councils 10% enti Kristo fu one way so kran ye di ye bone kase kwasi asem nyina aso dem netie kwasi asem nyina tina Kristo se bi matem be start every asori dem na wo ye Kristo ni aye politics due eni amane hu
On the day of judgment, dear. Na odi for yen hwe yen papa wonabo ne nsem a wodi atu edwa ya dodo na susu se no san nkasa ya wo kan yen de wan kasa yie say we say try anything funny in this country and see, and let's see who will join his ancestors first. Say ane yen papa na say ye nana Larry Bevlo latte. Say womo and try and NDC for woman try sanyoma way na womo and share ye de obeto na nanom ewo ye ensiedo nipa ye wo ye yonku nipa so to me ana se nyame na edi ye nyina ye so me pese mi hunu say nipa wutimi gi wan kasa yonku nipa ekra de free ne nsasa ama ne ye unse enchi de bia me kase o man we mo Bible say okay kai asomafo no ma osi wo mom di tumi wasaso ye mom paye mfamo. Okay. Asasu so mom di tumi eba okay kai Micah chapter 3 verse 1 to 12 obo lawyers, judges, politicians, commanders, obo asofo ene edifo wo mom di tumi wasaso usu ye mom paye mfamo adentia esanse osi wiase sudifo ne na eba no ne den no mencha ne bibia ne mencha only upper hand over me. So adentina obema ho kwan ma Satan for so yen so ama onua. Bible says sika e won taban etu okay. Sika o e won taban etu yo pesika don sika me da. Sika ni bi nso da wu afa. Once na de ne chen enti sika ni bi da wu afa na Yesu esira wo a. E ka de miminim se nka ya hobrase odwo boko. Ankure hunu e na edede o. Ankure hunu hwe ya papa lankas o sika tse nju enso ntante ne din ntante na no ya papa lankas o onu kwachi ni wo sika 4 barons last bi sia papa bi wo na se di wo sise no no ba sa se bodamfo na me brem wo se boko ne ndi nkomo na ade obi su kire me no sika me yam mi hu obi wi aseda enti so wo sika bro ho ase obeti me wu ene ochina kwase me de ba befu ejapade a wapre nyina edi so once na tie no eti we mu nyina yem boycott baabi ne yem focus on Ghana se de be ye betu mpon ama man Ghana aye kra be he ye ba kwa kufu do baabi a all plan for man Ghana no look at what is going on na odifo na just said ye honorable Kennedy wo kan ye no enye ne kwan so a eno no me de me mfa papa no so 100% me mfu ado so kra say and yetimi the computer every obi voice. Okay. Once na yetimi the computer every obi voice. Mfonyi krampo yetimi yansakra ye. Yetimi ya tiuti de ne keda ba be shawase. Once na de ne chelo. Enti we mu no is an utter of confusion. Ya to aba na wie, we mu awini, we mu lusu. What you say? The wedding kukoru ya dia ne bebre. Okay. Sa de ntina maye de mayi nyina se me pese me gitumi no. Na tumi da ma me to me na so akoto abentin na so. Once na de ne chem se oman we ye Kristo so man ya wati mu akabia nti oman we mu da me bi so se Ghana ya bosom so man Ghana access su bi ya bosom so man ni nyai kada kopim si Yesu beba amfa na nka so ni ya de ni na kosi ye Kristo fo once na de chem ba je sunya ba nyina kire se ye ya baifo ma obaifo ba bia so konjoma bosom enti si ya to ba wi na nsenka oman mu woni da so papa ni mo oman ya me ni akufo dan ka me sia mahama kokko mbabi oh mahama ebe na wo ekwam ebia na nka so develop Ghana me nya power ne de bat for what we be come de ho na ye nya ba ko ni mpia Ghana mu de Ghana nka be en ka o mu gina kire some ministers MPs what you say district commanders mo mo ye o mo kom o mo bro ho ase pani ko na ni akufo do fa bi okay. Once na de ni chem where president go free US and some ba be come and Ghana mpanimfo abom papa papa odifo unsem a wo kan sese senka wona ye mampanyi dada mahama nkan tumbom na nsentem be na watwi mo ye reverend Samkwanche ankra beka say anka be ya na nka mampanyi na dan kwakufado won fofo na nka won frɛ mahama na ne entoto ye bibia ntim enya nadin dudu na etwa ede ebo no sane de wo kan se bio nyansa nim. That's a man of God and that's a man who stand for peace.
Abye, me okay, ya nkofo susu se o ye NDC ni nti na wo kasa aye nsem. Mo ka so ma bodam. Wo se enega na wa ka no probi ayemfo so. Okay. Enka bia o asimasi, me gina for power, unua. Me na mawini. Enti wini a mawini, wo de me srew. Obuo ne ani de kwanso ma yensia. Se me meba ofia na se me meba ofie. Ye do ye ho ye ni ye ho akiniye. What ya say? Ye mfasi kan kobo ye ho akam. What ya say? Twitwa ye ho. Bible se mubufu a mamu nkika mu anamo memene mu ho. Okay. Emkwasi afokukum na abufu tena. Etuwa mu no ide nka empai ni enchese MP fo mu adwen papa. Okay. Na mu nda so bi mo man Ghana. What ya say? Nanka matena se. Enka mo twa life. Na ni obi a hwebi. Oh mama, edi na wo akwam emo man Ghana. Me die ni. Me pese me develop your mind Ghana. Ebia Eastern region, Ashanti region, Volta region, what you say Central region, me pese me ye we. Enti edi na wo so wo e wo manifesto. Ye nka yitimum ni entina se asinipa baako. Wetim wakam enya hwe. What you say? Na nka ye nyina ye ndodo e ho. Nka wo sin nya me bi si o man Ghana. Resources be ni wo man we. Sika resources be eni ni wo man we. We betina so we ye diska, we betina so we ye diska, we di ni nyafu, we di ni fuka, we ye say. Aba se me nintum we na tese ensem hunku a. Na ekoso. Enka me so ye a man of God, and as a man who carries wisdom and who carries Christ's mantle on your shoulders. Say you have a pass and crunch and come to the son of sorry. Or Kayano, or say call your man of God who follow that trend. But a different now pie to tap. MPP or my D4, and no mass of war, MPP or my D4, and no mass of war. Papa, the Christ say, may get the altar of confusion. And Jadentina Mumu pie me, not more some who, Emma, just a piece of grass soon you claim your mind. And so my friend of Sumbura. What I say, Christ your friend of Sumbura, Ajam Kwan. Eti, me aya de bia on. Me kase tama atamos station me tuma atamos. Okay. Me reba pan ni ye eni subanya me tuma atamos. But eye nunti. O hwe ni pan wa adwen papa e wo man no so a. Ye baba ku fa do nye very careful. So bi tie me on for onye very careful. Na oma ni bibia nkyere se oye kristoni. Okay. Say the ombe politics are okwa asofo e dem ko gina altar so. Exercise boki kan yoma bebre mi hwebi. Okay. Met so am see erade bua papa yi. Enyoma o ke baba be gina altar so. Buan. Enti se enko di aba no a enka ye press conference onko a. Okay. Kasa mo mani nyina ante. What you say? Oh, e wo musa ma wini. But NDC for mo nya bia obi a nim won tawantawa. Mi sia wa machia wo. Ye be di ehunfo ye be di agoro. Na nche se ya atamfo. Nanka omani mu nteman batwedie obi ameka akasa wi what you say and asumasi bi e command discussion na funuma e won the district bi ni assembly bi ono so antiase essence ya se na funuma ya se ni kutupa bi ya toka bi amana dem ya promise no etu ka o ya na ti anim so mo person mo kontokwa wo mo mfo mo maame en wo mu nwa no mu nwa mranche en kokutatwa mu ni kan ni eni wo machi Both MPP ni NDC o wo mfa wo maame e wo papa ministers no wo nkuta tuno mu ni ani e bedi wo machi akoko ntokwa wo nyina free mfa say yes o man wo ye Kristo so man ya na se na ngina Bible so a we nyina emba na odifo ye hwe ye papa ye Larry Bavlolate nensamo odi etu eye edwa wochemu se wono no enya de se audio na ye tete no ye ne ana se ye ne dia ne wonko ne ba enso ye hwe nioma ekoso ye hwe tutwasem a esisie ye nioma chese demonstration protester ekoso ani nyina no ye NDC fo ya eneye enso according to papa wochemu chese wo mo passum de na o passum de ye the demonstration e passum de o passum de the protest and e passum de enti na chese amane nsenkaye no ayese as wo dada Ghana fo bi na no kasanko ban ne ye enso enko enti ye de wo ka no ene de ye amanyoko no eye no ebo ebra den na wo susu se wono akokoye panyi ana wakoye obi a
wakasa wo mo etie because ba no northern region ne voter region na wo mo tie wo mo mpanifo no ensem ye hwe na anu ada wo mo esigina yesen ko mpese wo mo nte wo mo ho ye Western Togoland fo yi ni nyina basabasa ya na wo mo hwe senka embra wo mayi mu a entimi amba na sesei wei enso asama ne hum ne eso unhu ne se nam tie wo mpese wo mo nte wo mo ho wo manya ne no enti no mo de nam sa akwan wei aso se de be ya asundwe entimi ntina wo mayi mu oh sika asundwe de Ghana de be fa ntoma papa efrade bia na unse enipa bebre na aya bi hu se de enipa na ne yesu ne bantie okay onu minister na ogina sumpie no so ka kire se koye we no ka kire ne se o kwa koye onu ni kan onu me foto no fa se kan no fa eba on fa ni ka obedi na chi na so ba be ya wo mi anu makwa kwatena mo combo edi makwa kwso mo central condition ati ni fi enya dey say demonstration kwa hu wo mo ba bi wo mo hu wo mo nana no mana se wo mabusuafo eti ya kwasiafo ya eno be se ya funu ni akwa kwasa ne ani bone no oba no be yi 1 billion to a mo nche mo nso na mo nkwa basa o ti na ba be ma wi ama be 200 million onkwa nkoye entam so once na the bat enche se wo ye mature okay and just wadwumu da wadwumu do wa onse na me kire no en ka ye tibefu no se kan ma ya dwumu da ho en ka say enough is enough once na mo play ya che enti now de ye nyim tuma so se en koye basa dia ye pese wo maame edu nua mlante be di kan wo mtu adi anim kan a na ye di wo machi okay ti anyo mo ya ne aba na se minister bay anase MP bay ene be friend nkofo so mo na me di sa adwuma no na che say yen Ghana for yen ya ya fu ministers ni MP mi amecho na mesrom mitimi srom sa o pe power ni de oba na ni mo sa akola o ni mwe onyinya power ni wie sikram o share ko ni wanum but o pe power no be ba ofie o ba ko na opra ko ba be pra no enju efrifa we efrifa na odifo se yen timamufo ne yen ya like ya ji ehun akofo ma na se like yen hu ye hu hia ema ya wofo ana se ya busuafo enu nti na ye de ye hu ema eye politicians nyansa ye nimu nti ana sika se wo ye timamu na wo nyansa wa adwene a na pe so bobra wo ba be wo ba be ware wo ba be make a family once na de ni chem wo ba be ware ba be wo be make a family wo so mo family and obi hwe obi ba wo no kre obi hwe obi ba ye papa ye born in settle born ni tu 20 million no yi to ho e be ra kopim so be wu obi hwe obi ba e ti sa papa we e be da e ni sika fibi e ni se okutupa na okodi nsemone a sintu ja be ba de nam so bo anya de onwie e no ma mu so si hwe nyansa ye mo ya dwum da mo ba wa se nkwa basa and MP minister ya be say wo di kan ye di wachi ne hu say chef wona be kutacho ne se kan di kan toto ya anya oria ne ye yi ni maba na so mekwa etuwa nyina we nyina ankasa efrefa e na asopọ no so mo o mangam bebre ya bodamfo ne agimifu o ye nwan ma so bebre na agimigimi en ka wo ye sofo papa wo ma politician bia me gina o taso nye campaign tina me ti akwesi wo so na ma sori kodina kwesi wa so ayi so all tata ko campaign udu ara church ha yenye sa pachoko once na dey tell Bible said the kingdom of God suffering violence any pa ko bun sam dem ni pa yira so for better salvation asam no or the politics na iye show wo mo ko protest yi a wo mo ye demonstration a wo mo so kwa sorry nso hu so wo ma to mo agumontin so bi say ya chile se wo mo chi se sika wo mu duwa mo kanya nsasam nkyira wo mo chuo mo mo fanya nyasam nwura wo honkoko be ya adwuma etuwa mo nyina efrenfa osofo je no alter so politics nkwa mi ko hu ya si wura sunsun ya si mi wan NDC na o se batake na wro we si mi wan NPP na osunu na hwiase Bible in front of the church osofo ko kasa anuma wi ko tesi me na kire so so jire mama alpha ni omega basa ye causing confusion
Odi for ye beba ye wusu ebiem na moma yenkenkan comment ni bi aba emfa emamo. The 2GH Edia Wadiabosi, good afternoon, Yejo. So forget them or say prophet, fire them all. The 2GH was say NDC plotted this thing years ago after West Legon incident. The audio of Elder Ofosu Ampofo, okay. Also say, may God have mercy on them. I think Honorable Kennedy should act on this fast before it is out of hands. Forget them and so Edia Wade about so Ofosu Ampofo, and he is NDC member plotting evil over Ghana. NDC and MPP think Ghana is their own. The 3G18 so say Kufuado will not to Mahama is not wise. Oh, okay. Forget them so baby. I say prophet, the leaders issues I beg make you not talk cry. They have no good version. You're the country mother Ghana. Our leaders, they are all evil, working for Satan. Okay. Also, then Boatin Robert Edo say it's not only NDC that lost the election. So many must forget what they are doing in Ghana. Tuma GH say I guess the leaders in both NDC and MPP must wake up and make peace. Glozy Edo say flag bearer for the NDC must come out and talk to his supporters if he really wants to be president again. The truth. And so Edward Diabo say burning ties on main roads blocking travelers is a peaceful protest. NDC youth all are mad like their leaders with their Serewa. Glozy and so Edward say former president subordinates are fooling too much. NDC members there no. Na yabasan aba esu ebiem na odifo yentie nsɛm ebinom eka no the 2GH Edodeba was said the nneoma bi say ekɔ ɛso no wosusu start free bra Ofosu Ampofo audio anase ni video start leaky ye say wakɔ obi dem akɔ campaign ni ɛho enkro ne ba ne enti wonabo ensɔre waka no act fast. Jume bi say anase say obinya audio for obi a wo kasa say wo pese wo man no edane ebutu a honorable asede say wo sorry anase security agencies no wo ma asede na wo say wo mo pese yi hu oh unse say honorable sorry a na unse Ghana police for no be na nka no kore okay what you say Ghana police for Ghana police commanders be na nka no kore what you say Minister dia asem na akwa no so nye follow up robe kono e beti kakra hye ne botum okay once na dey listen enti no kure kapa enim me de enke be ya de meka so mu nyina mu mfa nyame se nyame tiw mu a na Kristo tiw mu na Kristo abrabo mu a we wonye Bible si enyina bonifu aginam Psalm 1 verse 1 to 10 o si enhira no oniku a onyina efodifo tena bia so ati ase wo mo mudi fo ni abonifu aginam ebia ni okay enti so abonifu obopa okay kan Psalm 1 verse 10 o si ngiji ya nkokobo o si me ba so abonifu agidu a mempene so once na dey chem enti we mu ankasa ni poma sibire pa ne die ne poma sibire Bible say onipa ni na tim na kuma mu do okay o ba se o ba to nyankopon agina eni begina ati ase o man we is the firstborn of nyankopon ana ni kun o man yi hu Israel thirdborn Israel so je thirdborn na esia no nyame ni akono ho thirdborn amane na akwan okay aya busude ni abonsam nyoma ani abai goro nkwa ne yegoro we mu nyina frɛ baifo no moja nso ko edi tuo ne sika kokum nipa woni baifo difference bi anim na ya forget them so de odeba wo sin an che say leaders yi de eni kwanse e kan masem kra na wo de wo ye adwuma de ma Satan wo mu nyina ana binom me meka say yi 100% to 98 na anye papa okay Ghana ye leaders ye 100 to 98 nye papa and as 2% ni wo my papa hardly for you to find them once that no kure kan ka say ni wo no kure eka no kure kan eni wo ene ye di nyame edi agro say oye piece of trust bi ye di Kristo di agro edi nanim twitwiri form
na de ekoso nyina wodi for enya de say yate ye Frankatuni a wogina ye on the ticket of a year NDC ye mampanyi dada John Dramani Mahama ye nte ne nka say ebia protester mo ye ebia ye demonstration na mo ye nyina no munjai na emfamfo so de bia emba ye nte ne nka does it mean say wofwa de achitafo ne ye ne so ana me I don't think so for so or the enja me kan say behind any rumors there is a little bit of truth. Okay. And a penny you are on you. Baby, na sifo ni bi. And a beshe. Okay. What you say na sifo ni bi na beshe. Maintain wasi monko na monko e ba na penny no ko ni mo hwe. Once na den na me ka se enkebe yanka e papa kufuado. Obuoni ani di e metro so an masore daddy. Kebe ya frɛ papa Mahama. Mu nyina mu standing for peace. Mu nyina mu se mu pese mu tu o man ga na mpon. Na obi oba betu o manga na mpondi o manga na kusi bebe no ye basa once na de nchem obi aba me pese me ye wei obi a party manifesto ho no kre obi aba obeka na me see affordable houses me ba me ye die once na de nchem enti so pe Ghana ye dia saka ne basa watini waka me de frimfa ade tina wo minister ni beauty be 8 mo ameme na mfomu menase popula menase mfuturu omo nwen ti mamfo no manga na ya nwen odifo obi ensema wode aba no de chese yedwen wan yente eye ase o se ye ya santoa wo mo ekonkoden all because of ye wo mo oppressors wo mo show wo mo so wo mo achese womo ne womo enkam enti enunti na womo so etoa eye esuo enti se ye nimu ayenka kan ye national anthem na se ye koye nimu ana ye koye chi se according to nsem a woke se ye ya se ye koye asantoa emre eso akwa akodi eye womo djuma na se ne ya na esuo womo fa ye edibu womo man a ebebu o man Ghana na o emwa me mfa se odie o kwa akokwin dwen ma mi aberewa bi ho unua bi owo hospital unua bi oya apache unua bi asabe ne nsa ba akwa atwa na ne nan ba akwa atwea wo okuta crutches dwen wono ho na dwen wo ma wa wo onsa obi owa oni yire oni ma enkwase asem nko onim so onim se owu a asa onsa na de nche si akata enti se ni paraba ko di sa enkwase asem wo so wo yire wo ma e wa busu asabe upie kwa bonti uyi chop money 50 Ghana 80 Ghana 100 Ghana a day uba dream yenu uba edge school fees chop money o yire jene de wan kasa o de mayo eju kuta nkwala be 4-5 wa uba dream think twice dream esansa wo ma obi di tuo be su ma su bo mu pepe abetwe enti dream and Ghana like all the time ye kasa ye bekon ye be nyoma ye be pepepepe ye enso ntokwa ba enye ye nyina na ye betimi asori edi ejina Ghana bebre na jimijimi o man ga bebre na jimijimi mimi nso se meka no kuro bebre na jimijimi Ghana bebre no a ti bonkoso ye ni mo we obi ni 2 million abada every Monday kopem Sunday sika se na wudi one ebe ma chop money oyire no ma on the show debi enti ya nwinjimie ya de no jimie e wo yitiri mu dodo odi for ye fisher e dia wode abo say brana Ghana ye 10 ye wo 10 regions pe na asundue ewo mu se si ye ko 16 no e na amasa mpapa mu no aba no so de o kan ye nukre bi ewo mana say no de mfa ye ehun unse enono den time that regime ne ye 𝐷'état what you say I salute the man unse obi on pen kwase ase mi ontimi pan kwase ase me fa na bobo anu onse na de ne tie no na Ghana ye dru ba bi se ye pa agudie dodo okay ye pe agudie wo ye nisu too much adia edi ntokwa beba a start bobonu yini ka en tackle okay na anyin samajin sama o fine fa onu minister ba ko full player to go presidential jet o ma ko tire mu hwi woko wa ko tire America wa ko tire ayi China baby
hwe wo TV so say ntokwa mo kon da be na no be brase na waba na mo de sika twam ho mo bom hutu o se nkwasiafo munko ye wi ani asan fly jet aba e be ready o man na ye we mo yankofo mo pa man ga na yi sika odi tie mi men jimi ho e jimi ma minister bi enkokoso me he enkokoso confusion ma onu enkoka adwam e bia wo north onu adu wo south onu adu wo east onu adu wo west o koso no mo so akoso ba na onu na wu abeka den ye e no pass antimemu a ukokumasi a ye mfanti new town ye wo ahunaga ho ye nyina ye diafra but asubie ho Chadena, more motichi, mo person cause confusion. Ya so ma we yetin, yen na yen nya ho a. Enka we firi mfa. We ye firi mfa. Me be se makin kan ba baabi. Aya me mo bo sai ma wo ho. So man ya Kristo. Wa ma your resources eti sei na ye bre. Ko Lord kwan kwala ton piota. Koshe ma ta mo ma bo obi efu dinani no ogina ekwan so no oton nsuo e minister ne ti es gracia odi da 𝐷'etat kesiem da hotels akesie edi aduane akesie na utia tax no dey to play on dey to kwan akoba bi aba since documents wo jiska puduo na wa utia ne de ye nwe ho kra we Kristo so man we Kristo so man na ha asofo na mo yesa wo any D4 na mo yesa 2021 ya kom mo pe pon so aba mo be wuti se moa wo de wo ye sofo wo ye D4 na wuti emia to challenge on the 1st January kopim 31st 2021 pe ye be ba mo so wo de ye be ba mo dem be se me prophecies ye be ba wo hwe ye be ba mo so na mo kwasi asem mo gimi samwa mo tso man ga na mudi no ni mo nya supporters ni epia mo alpha ni omega sa papa we oni mo nya papa na mo be say yes nyame bia odi Israel so na ni ku man ga na ho ne ma na mo yo mo basabasa no beba 2021 me say obeba enti boy ni date odi for ya te said odi for ese eno no ye nua video de about say ba ne sen na ye enkofo mo ye tutu asem etimi edi eye wo man eso ema ne ye na ye Felicity sema wode aba no o say dia wo ka say bia wonya sure bra ebusa wo say bia ye mampanyi unim say bia o meka hwe doesn't mean so wo for mo so wo ka say unim no wo say wono do ye sure pa say mahama oye awe na de ntia wo ka say oye awe ye demonstrators a wo mo ye demonstrations e man aposifo nsa so ebi mu eno wone eye na bedi echi ye maame na Jane opoku agima wo mo call ye police station ekoko beli eye wo mo enti wonim pa say de ekoso yi womo den enim ehu ebi na enu ntimi pese mi hu sem se okoko beli womo mko demonstrate echi womo wotimi okoko beli womo no does it mean sem wono na ahya womo ana se wote ye na na rahu nti na ma no okoko beli womo no the fact is wa beli obi does it mean say we in support of something bad ana dey make us say onim hu beli se unse ebia na sefo your campaign manager ho okay what is obi a oye campaign ema penini betena ase efredom maybe our pan oni mo we na we oba tane ya chuba to akọ police station ba kwe na so be jam na so obakwa yi no enti maame no onyi asem ya no we oba tan wo ma na wo free kuro mu ba ya beti se o ma ni bi police wa ba before ma catch ya onkonko busem nsem na onkonko beli no what you say na papa mahama bo su mechi awo chairman one me filu keke wo me yada o keke na yeni yenyim mesre o dadi kasatro mo mfo no mo asumwe emra kasatro mo mayen me pewasem o ye ma me je me pewasem papa ma I love you so much me pewasem papa me tisi afaw as mahama be die chimani jiaji me fie di for no mo kikanse hunu no kura no one can touch you obi antimi nyame di wachi na ebo me yesra mo dadi ni mommy mon kasantire mo titaafo aba no sebe ankwa mamu na nche so chene nkwa mamu etuwe kwa ankwa mamu a mon resafo mo na monye mo nyoma yi to quicken yourself to come to power if you are 4 years to come enchaba tima yesra mo dadi yesra mo asalu chairman
Edifo ye de yon komodidie no beba na wie ye enche eye ebia na sesei ya papa sesei ya wono agya tumu se wono de voice aba bontine enye wono a wono abonso so de wodu ono susu gina mu se ade ne de eye wono a na wowo eye ekire no nti wamasa enkrofo yi eye basabasa ye enso so basabasa ye ekoso enya de se ye hu se ye papa yi wodimu ebi na enya ade enso se ye hu no se na busuafo bi eka hu ebi enti sesei ye Ghana fo na ya adwen se abato no ye ntiase enam se difo bi ahyenkom se we na ebere ne na ambamu enu nti ye demonstration no se kasache ye Ghana for timamufo na dane da yete ehu gumonte so ekoko ye protest any demonstration no emaye oman Ghana esram daddy ni momi anopa we nyame difo mensada ye pamcho ke ja dwen obabia afiansa na wasi enyini kwan so a oba dwen o ma me abrewa bi owo akurase dwen onua bi ho dwen ne ho o de onua obi a ho no wankasa o wo yire wo ma o be se o bobra ekwa akiri na adie mpa na wudi gya wunchiri ma o baba be yino baba ti se daddy ye suma no ko be no ko tutu bo asemasi ye pam chaw na Ghana emabuni emumpani enimu mabawa kesiramu oma wei mu na mo kase ye kristo mali di fo de hu ne sa na se mimi hu ne sa wa o ye kristo sum o be ma minister bi abe ma common 2 million common 5 million common 10 million e dia say wa blabo for the life ke o kwanye ko bo tu a oba 10 million pe no ma be ma wo okotia be a oniwa wiye sabi onye na busuani na onye ni nia enti ho ka hunu sa odi ko wa busuam ono no kwa konye ne power awie no ke otini V8 mu otini Range Rover na ping pong police escort edi nani ke tina ba bi na dwen ho ade ti klo ni de obedi yo be tabi an ko ye de ma ho ade ti o ma ho pan se yes ko ye basabasa na odi ekire kokoso confusion na odi ekire ade ne be ma ho anopai misre me de alpha me dabia me ni ho agro me de ni nsere think twice and be wise obanyansafo ye buni be o ye nka nasem ye botu a uwu asa owu ati no atemu ho me dia the prophet Bernard Esia me da Holy Ghost and Fire Prayer Ministry ano ebi abeso me twetwe nkomo we ministers o musika bebiri ba o menya no waba be se ogetire kurampo unyan baby a wode wo ne ma ebete kuran unyan onta asase unsi dan you na kokoso basabasa onu wasini dan you o estate papa bi no public ba ti se nsu wode ne nse ebi a ohaw ne amane bi eda wo so a oba wo sa na metwetwe nkomo media prophet Bernard Esia na ma betima reaching moshini 0249 631 876 0249 631 876 and now say 020 385 1633 na ade amedi ba wi ene say nyame ya aduma week we mu a kaso a ampaya edwa mi ankasa bi meti adwam o kaso CP Johnson American Town South of Glory Bible Chapel sa busumi sa na wotwi o jampai bonko a siam ho na Awurade mfa so nso manu ato odi for ye nuaba Felicity wasaba abonten wabekasa sa wosi ane de na ne ba ne ye ana sa wosi ankonkonko Berlin ba no so obekwa Berlin ne ba na nanso so ye se kire abofra ne kwan a wonfa so no nyina wanfiri to so NDC fo no wo mo ankire wo machita fo no ye asundue kwan na no ntia enti no de still na wogina so ese papa no ono a responsible to wonde wasaba baba yi ye wo ho ano wa ha say na ebusiafo ye di esia enesa mo amunya ebre ehwe ye first one the second one so one to two ye ase na musanya ebre pepa no satena ye ase ehwe ye abebedru ye na wie ye nyame enhwa mo pa ye de mahwere bia no won hye ye anemu emfa emamo na ye di esie no
subscribe to your channel no say wonye ya but to my GH abon sa adoma no wo ho no mia so say de be enya upload video bia no wonsusu betimi nya notification na watimi a share de ama ye wunua no wabusuafo wadofo no so hu nia ekoso na say discussion bi say ebebe si ye ya pono eso a wonsusu wanya konya no a kire wadwen de afa ye ehun na ebiemo follow yen ewo ye IG page ni ye Twitter page so to my GH_ Facebook and so too much GH na yesemo say Christmas yi monhwe ye na monhwe muhusu ye said there be obi enkonkoto ya obonefo no ensemo ma yemfa no enye hanam emfa emanes yemo ye ho ba because ye de ye behia ye nyina ye followers ene ye subscribers nyina for 2021 said ye dwumedie no ebetimi akoso ye 13 midi esie no midi de ye ekua sikapa that's ne ye besane hia makramo too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankambukashos ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much DH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is 𝐂oup. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much DH. Too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankambukashos ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much DH, and you get the best